kumsang hi somni pahni MGKP in khompui doltu tur pangzol khwa hi lunglei district chunga khulianber polani a inzanga somni pali ding mekin mishing sangthum zani som an cheng mek khoshang shang khongbok keltan khwanglum na chang lungmoi le thil tlang te soi khoma an pem khom na mun ni in khomun rem tak ni lo tlang lian tak tak pathum hwalkara ni ma se akhu chunga cheng te in lungrual na awangin khonwan tak ani thawani akhodung hi asei hle a chofun lo chuan akhodung fanmot chi ani lo mizoram laili taka ani awang hian mizo hlang na mizo tong dik tak man na hun ti asoi ani chin aizola changa kilometer za somthum borvel lunglei changa kilometer somriat vela hla a omani village council pakhat opna ni in veng shang paruka chendar ani a baptist kaushan biakin hi paruk a oma akhochung chau hi bial chung ani awangin bial tu pastor tan po a hadamin administration chungchanga po a olsam pha hle baptist kaushan ba ka hian core officer Thuchilin Salvation Army pastor Thuchilin UPC North East India te an omboka UPC Mizoram Presbyterian 7-day Adventist le Church of God Iswa Krista kaushan te po an ombok kaushan po shang omkhom ni ma se kho in lungrual tak an ni miaw awangin MGKP sanghi somni pahni dol tur hian kaushan tin te hi anin hong hle don ani Baptist kaushan ngel het taka adin na hun ani ang takin pangzol biala chang hian pastor engemuzat an lo chhuak to a missionary panga an ommek bok BCM shwai tulun Reverend H lian ngayale Reverend Singu ne matekwa ani wang shim po hian rungbol na konga hebial din huntur chu ilo chu thiam ome pangzol khwa hian hundang te angin inti hlimna le hoithoven na tur mun tha ko mu tur che kan nga ve don haulo manlai mi zo nula mel thaming thang chongvungi ruang an zal na mun le aruang an buana lui tuite mizorama bung lian ber ninge yarin khongbok bung te hi a mun manom zia chu thushan ni se to man hla tak tur ani thum tin he ka uliana khwa a hian eng ange ani ila hmu'a ila shiat ngai lo naw fadon tuai po idu ani chuan kan lo ko mu theireng don che ani pangzol marlama changa mar chaklam thir hian kan mizo history a dai to ngai lo tur mizo nula le tlangwal chala le thangi te in mangai na chanchin lungchia thlak thlen na mun khong lungtlang buan nel ram chu chimle marzongin a in hungir khup maya February zingkar chiao chu mina bole nisa in chiao chu ma hnat chiao lai I hu ani na chuan honsan ishe lau vek po in thazong ila lau thei lawang eile bar kunga kho in tau del tak ni in iron in khom pui hum po in I thlen in ten du to ka I ei tur thlai thar lam tak tak an lau me pui theireng don che ani dang pui thu fence ru kolini ero chuan heti hian free advice ka han pe ang che tlabunga changa MGKP in khom pui sangni somni pahni palai local tur te cha lokla afin thak zo mai the khaile khompui palai zong tele he video thir tu zong te kumsang hi somni pahni MGKP in khompui hi mizoram hun laili borwa khipna hun rem chang ani mai pialama ti sa le tharau nun twai siam na mun ani a Krista le kaushan ta na lukhong nei zo ka kepen tura in buat sei na mun ani theina turin chongchai na thlen fowa he huna hian a hun nge ya in khompui turin kan so ma cheu